Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ashabal fadilah wal karamah, para alim ulama, sateje para kiai, para asatid, sateje para sepuh, tokoh masyarakat sebetan kaula hormat terjukenan beten kaula takzimi, para bapak, para rabu hadirin seteja undangan, saya dari unsur family handai tolan sarang sateja pula tetangke sesami-sami mulja sesatejana beten kaula amulja aki langkong timin ngireng beten kaula sarang para pancingan sateja sami-saminya bisa kipoci sarang syukur kehadirat epon Allah Subhanahu wa taala kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin atas sateja limpahan rahmah nikmat taufik hidayah sarang inayah epon Allah Subhanahu wa taala sekit tetap etipa akidah kabeten kaula sarang para pancingan sateja saengkeuna beten kaula sarang para pancingan sateja iri beri malam ari samangken kadinto ekarsani takdir sarang Allah bisa akilengki bisa apangki salera sekaligus bisa bersilaturahmi tempat saya insyaallah penuh kalaban mubarakah kadinto dalam rangka yang kadinto sami-sami nyampeteni undangan epon sahibul bait sahibul haja taretan Ahmad Zaini sekeluarga sikadi memaksud sarang tujuan epon beliau in dalam mengatori longku beten kaula sarang para pancingan sateja. Sepertama yang kadinto dalam rangka tasyakuran ungkapan rasa syukur dari keluarga besar kadinto kehadirat epon Allah Subhanahu wa taala atas sateja nikmat seampun itipaki sareng Allah de keluarga besar kadinto khusus epon iki kadinto nikmat putra lalaki separingi asma Muhammad Azril Raihan Gusti sikadima putra kasebut isar samangken ampun genap berusia 40 hari kadukala epon sahibul bait sahibul haja nyuunna sompengan doa barokah samu ke nanda Muhammad Azril Raihan Gusti sarang Allah itu tiyakina putra si soleh si ta'an ibadah deka Allah cinta de Rasulullah apok tidak orang sepo dua epon ben muka-muka itu tiyakina putra si akunah de agama nosa sarang bangsa amin amin ya rabbal alamin salawat sarang salam samuka tetap ke ator de kehariman junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam samuka peten kaula sarang para pancingan sateja wabil khusus sahibul bait sahibul haji sekeluarga terlebih khusus nanda Muhammad Azril Raihan Gusti samuka tetap kenging syafaat ipun baginda Rasul mulai dari alam dunia langkong-langkong paki alam akhirat amin amin ya rabbal alamin. Para bapak para rabu hadirin undangan si peten kaula amul jaaki seterus epon peten kaula atas asma epon sahibul bait sahibul haji sekeluarga ngatorakina banyak-banyak mator sekelangkong dan salirna para pancingan seteja atas kesodian tor kehelesan epon para pancingan seteja nyampeteni undangan peten kaula imalem ari samangken kadinto peten kaula sahibul bait sahibul haji sekeluarga tak kedui bebalisan sipatot ia toraki dak salirna para pancingan seteja namung peten kaula sekeluarga bisa melis doa samuka indalem lang nyelangah tor jengajeunah para pancingan seteja rabu di tempat kadinto semoga sareng Allah Subhanahu wa taala itu tiyakina tambana amal ibadah saya keterima sareng Allah tor semoga Allah Subhanahu wa taala aparinga bebalisan selangkong parjuke amin amin ya rabbal alamin.
dari sateja ketopalan, kahilafan, kekorangan, tor kekorang sopanan, semetelah dari beten kaula sekeluarga, saya pangki para pancingan sateja dari sateja nahal, saya dari tempat atau dari tor ator atau lain-lain epon, saya kena hal kak dinto sateja, korang marju ke aki dak pangkalian epon para pancingan sateja, beten kaula mewakili sahibul bait, sahibul haji sekeluarga, nyongona pangabru pangapora sesobung batas epon. Para rabu hadirin undangan sepetan kaula amul jaaki. Satrosepon petan kaula minangka pangangkit acara, peti ngatorakina angkitan acara seperti ilampa akina i malam hari semakin kak dinto. Acara si pertama iki kadinto pembukaan biqiraati ummil Quran suratil Fatihah sedilem hal kadinto sahibul bait sahibul haja nyuon kesetian tor kailisan epon kaangkuing sepoe sareng sepon semulja akhinal kiram al ustad Imam Sibro Mulusi. Acara si kapeng 2 epon iki kadinto pamaosan shalawat nabi fi mahallil qiyam sedil mahal kadinto peti yerengi kalaban pemukulan hadra dari Jamiatul Hadra Al Banjari Ad-Dabbub Sabab. Acara si kapeng 3 epon iki kadinto pamaosan doa sedil mahal kadinto sahibul bait sahibul haja nyoon kasetian tor kelesan epon kaangku isepoe sareng sepon semulja akhinal kiram al ustad Kurdi Salam. Sekadinto badana angkitan acara seperti ilampa akina imalam ari semakin kadinto beten kaula nyuun dek para beliau-beliau si ampun kapupuan kaangkui nyepoy acara kadinto isoonah berjalan secara tertib atas kiliran epon tak mabi ipandu ulang sarang beten kaula boleh dek seteja si ampun kapupuan bekto kaator.